Hi, cô quay na ta quy khá lưu mình linh máy YouTube channel bạch chân rơi này làm mấy thân điều đây. Sai October dari chuyện na kanai kun sing na chuyện na pungu. The gun fuel mill to Manglong local newspaper king in some the call. Noone October tarik chuyện na khat. Ziliang rong Union Rongmei John revive sudat na October tarik chuyện na khat office bearers kathan NG Hall Rongmei Bazaar khau election tat kaina kata tat kan the. Ziliang rong Union Rongmei John tong office bearers kathan kata dat kan me khau tai central observers nuni ka saw kani election tai Ziliang rong Union central executive officials bo singlong ka my former secretary Jetu Rui retaining officer kumna agui ka my recording secretary sulauna tat kai kan tonge gang sai gang mai Rongmei part 1 ta Ziliang rong Union Rongmei John kum singin ni na pung khori na ta chat term tong chairman khang suna gongba mi goi rikata lokani kumna Anthony ka mai longchum ta John secretary M Kanam Sin Bitiang Khani M Chunkai Lung Rank Khung Kanai ta vice chairman khang kata lokani by my official bearers nunrei Adam ka mai pong ring long Rejoint Secretary CK Thuan Rai Rongmei Re Information Secretary Akhau Dang Mai Re Finance Secretary kumna Jakulung Gang Mai Rongmei Bazaar Dari Social and Cultural Secretary Hinkata Lokane Guwahati October 3 na khat Staff Selection Commission Central Police Organization tuang Sub Inspector Examination kum singnai na na padai khau kuki my candidates richuruk na kanai pa sukanthe exam khosa kau kan mai nun gai methu Manipur dong lat lu kha red relief camp khau lungba mai nun nei Manipur khau lat lu nai me riku mai azu aribam sini karam ran na exam khau sau kau wai kan me khau kuki Students Organization General Headquarters ri nai lama indau kanei Nang new re in tau kung may gan khau sau kau may phungwang may hairi community zau sulawam thi tu na sa kani mi tong result hairi latlu asu nai bam sini nang new tong tam may ta gan khat na ri sini kham ngam magi tu may tai lian bam tongi tu na sa kani nang new tong sau kau mi hairi bai menun exam thani na bam may nun lungning ti thau lo bam thi tu na sa kani mi ta khau KSO General Headquarters Street Cookie my candidates nun competitive examination khau sau kau kong khang tu na coaching ti laukan my institute ultimate Gunchu Endurance Accelerate kani Concept Coaching Center that Thwanku mai indaw kani mitun coaching center nun rated kan megan azu khawni government job sectors khawzaw ka my candidates azu phungpat kan chongthi tuna sa kani thailo nuwi KSO Rikuki may exam thani may nun khang kadaw chaw may tilaw inbu khang examination center ngan kalai khang central government khaw appeal suna kalai law kan chonge Infal October 3 na khat NSCNIM Supremo TH Moiva ta Riulau Khang Somdal Village Ukrul District Khau Chamrang Loi Lobam Thi TH Moiva Ri Kamai Polau Mai Kailong Somdal Khau Asai October 3 na kanai khau gwang puni kum na mi hai kamai tingkum ringu tang karam gongdat ni mai NSCNIM leader TH Moiva Ri tingkum ringu ma thang te ri karam gonglau na NSCN phom khau ta zau tat kan tongi kum na asai ka maiting kum rik secure na khatang bamthi muiwa ri karam gongni me khawna mainun roi posters azu dan thawna riulau khang chamda loi thi tuna chamde ri ti thai kane kumna muiwa naidak akhadaw somdal khobam launa dimapur thang handat kanpuni tuna official chamri ti thai kane muiwa ri zai mai bang khaw naga peace talk tat kai ba melung khaw kum singkhat phai skill rik secure na kanai khaw chai government of India le NSCNIM ka kaw ceasefire nai ka hau kan jonge tangkhul naga tuang nam nun students body civil society groups khani church nun rigariu na muiwa da riulau khang chamdan bamthe muiwa ri ukrul district headquarters khaw asai Wednesday khaw Nagaland Dimapur thangroi helicopter khaw kwangpuni kumna Ukrul District Headquarters ka program akhat takai ni Ukrul District Headquarters ka program de loina Somdal Village nang gari changri tadat ni tu na sakane ning tawlo nuwi kum singnai na ru khawni muiwa Ukrul District wangkhang sukan chongi tiki Manipur government ri thingkan chongi mida khaw muiwa karam gongni me khaw naga mai ramak mai community chong naga civil society azu kuki jomi and metai ringan na riu mai latbam cham khaw hi pat kai kan chonge Guwahati October 3 na khat Asian Development Bank Red Northeast India ti hai bamboo sector khauti in gon khang plan subam the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare roi proposal ti kulkan mai project sandai inclusive and sustainable bamboo value chain development project kau ni tuna sagani mi haire Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland kani Tripura khau nai mai Indriang or in pai hai sin sup ni the mi tum project ti hai ADB rui machuang khang inter review su chadi bam the tuna sagani mi tum project hai approve to Tuang na ye thai Assam Meghalaya Manipur Mizoram Nagaland kani Tripura khau Indriang or in pai thaubom kai me koi hai ke nai pni the thai lo nu we Northeast State Churuk hai India khau bamboo resources sarukam ru na pung point chat
inbu na cover subam chongi North East India tongram hectares pungu point tamru na padai million khau indiang or in pai hai thau ba mi kum na mi tong indiang pangkai mai commercial khang suna piu zat mak mai di a North East India khau bamboo species nai mai hai kan di khau thau katum liang mai subami ti kimi tong area khau bamboo based industrial production khani trade hai mak na bam di a tuna sa kani indiang or in pai tong project hai sin thau tong na ye thai ching khau lung mai nun tong lulung gai inbu thau pani the into mai nun khang entrepreneurship hai ka daw cha mi nai pani the khani India roi bamboo products pang kan di bai thang roi lagwang mai tai rau mai kai pani the mi tong project hai gong tang tong na ye thai into mai khani chabon nun sustainable bamboo cultivation harvesting khani enterprise management lam khau training la daw pani tuna cham te roi ti thai kane Infal October 3 na khat class 12 standard khau in chamba mai chabon bunai ma thang tai sinarui Nkai lau mai asai luan ka khang siran thana Regional Institute of Medical Sciences Isolation Department Ward khau ra sa mai Monday nung tai ri ra sa kai dat ngam mak na thai kan the asai kan khat thai dat kan mai ta chak lau na ting kum kanai lung khau rabies or hydrophobia khau ri thai mai gan ta chatang mai the class 12 incham na thai kan mai tai Ngangom biksum kating kumrut na tachat kanto makhalai kai Infal West District haurie hydrophobia tuang symptom ka hau kan mai tang October 3 grut na tachat khote rims ka phungwang kan chongi tuna kapui bizanti ri sakane NG biksum tai competitive English School Infal khau class 12 in chambam tongi kumna kata kaining mai sinar ri bunai ma thang tai kai lo kan chongi biksan ta kai lo kan mai sina tai ni thai kan chongi tuna hospital tong report khau hi kani kumna mi sina tai Rabies pukap lau mak mai khani biksum ni si inkai lau mai tang pukap makan chongi kumna kata si inkai yi tumai kapui kapu khau sa lau makan chongi rims isolation word tong staff tilaina rabies encephalitis rei kan yu khang sina hospital gong kan mai koi kan khana sini ring na kan yu kai handat kan mai ma ge tuna sa kani mi da khau rims authority rei si hamme thai Miona inkai lawe thai khuang chui na padai lung khau anti rabies vaccine kap ni nai mansai da inkai mai si tai suluai nu magi si tai rabies nai mai si ni tu mai tai te supadat ni nai kum me thai kai lo mai pui pu dai chiu na ra zau nu pani tu na sakane kabai mai October 3 na pungu kum singai ni na pungu Saturday pui nai hai ni ri inzen mai pau sang hiam long pan mai MLA 53 Tamanglong ACST kamai pau ka sa na workers consultative meeting bam pani mi khau hai nam du tun ba mai taung kho ba mai workers goina gwang chui na gwang launa meeting tat kai khang committee biak thang ri ka bai pi tu nge ka bam ri grace home word number 1 ka gan ri lau chon khong ru na khat by NG London Thui chairman working committee gospel youth soccer October 3 na khat quarter final result Chulon Baptist Church A team roi Thalon Baptist Church B team the goal kanai 0 khongam lo kan the Chandai Baptist Church A team roi Thalon Baptist Church A team the goal kanai 0 khongam lo kan the asai October 3 na kanai kum singai na na pungu semi final fixtures Sacred Heart CC versus Chulon Baptist Church B team Tingsung khongrut na kanai Chulon Baptist Church A team versus Chandai Baptist Church A team Tingzin khongnai minute ru Tamanglong ting nai luan Banchat bu tarik chui na kanai kum singai ni chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta gui khaliu maling mai YouTube channel bek tin re kangan ma nga thon ku wei asai khung tu cham hai khawring ngal lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the